Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bagi pedang sobhai pi syakimat Khubor melaga janmit. Nya phashwa syakimat Khubor naga Jylla. Arik long kemi kladu no elaga jong kejing em. Bat iwe khulung lamen saujur hadin berkali auto keten kali bantenra nadin ya kuwe ketrok bayang harut surak. Hagan ga jingja unongnya kali auto ru ulamen sa. Giying basa jong ketrat tourism ki blashna hamata Russian peak haga shnong laudisai ki baha pa east and west Khasi Hills district klashat penjat penpra hakiru dusman kisar kla Kylleng kiyit klashat penpat bat ki wiring ki bada banle ru klashat pendukut lut. Kedi-kedi jaka ke bajingai kumbalai kilometer AA nama panlur. Hakar pustau tudek Kyllalyngkot araja punriu Terangga General Executive Council dan niga Jylla ba jong lam nagishnat rekam beper-per jong ka Khasi Student Union kibadan Kylleng kari lom Khasi ba jaintia ba kaderu ka Jylla perkhat kam ka lam jagishnat rekam kinwan menpinsngau yakimat hakithan ba kidong jongki u president dang ba jong ka seng Khasi Student Union usam dalam box tarwel marngar ulong ba hadu mentaru kampat syai ikajing bamla ban pentrekam yak ILP ha kadika Jylla babale ka sorka pedeng ka penslam yakani niok kadai ka jing kensting jong ka sorka Jylla nu noilam ka KSU long babensua karon ka kherdap talasi mender ha umling hindrai ka niru benta kala yingja kumta ka KSU kolong basyan ha kadika sngi kelai ban panjing syai ne ka sorka Jylla balada ka sorkar kaile sa kumni ka sorkar Jylla kade berwan rabiang sekue part resolution ketaban menteri kamno yak ILP ha Meghalaya. Kinong dari jongki bank bidan hapok kikin huan bapera-per hakar penyo truk Kyllalyngkot arajar apunriu ka penlong ke jungaki hapelau jong State Bank of India main branch Shillong pat khang khardap yaki bank kibidan hapok ke Jylla Meghalaya borok kowe hapok ke Shatri jong United Forum of Bank. Hadu ars pangut kinongnya Arshaka kleshim benta ka bike rally blapenlong da ka Royal Enfield Shillong kumshi benta ka jingrakhe ya ka Republic Day ka bahnyo punyo snam jong kari India ka blalong ka punreu trek Kyllalyngkot arajar apunreu kador bar mangtingka ka bashi post ngi jo snam arajar apunreu kan sasdang nadu ka ndreu trek rempang arajar apunreu bat kan kot hadu ka punyo trek rempang arajar apunreu Usembut mitrang ba ka Jylla uba khmi ya katnat kampo yen uba president tensong ula pensyai ba ka sorkar Jylla kamshim la eno ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act bat ya thoru ba ka sorkar la pentre kampura ya ka an hadu menta ula thu ba ka sorkar kamshim la ban pinyeng ya ki entry but exit point hadu menta kalong na kadaw ba kamshim la dan satya ka kendon ka ba kadaw Hampa ka Principal Act, jong ka Meghalaya Resident Safety and Security Act, ban pinyeng, iki entry, but exit point. Ka sorkar Jylla kla thawla ban pinim, iki Village Defence Party, kena makin pet ngor, iki jingrung tu jong ki minder syapo purusam, jong ka Jylla Meghalaya, namar ka jingbam shingan ki jinglang jingman, hakri Bangladesh. Usembut mitrang ba ka Jylla uba kmi ya katnat kampo yen uba president tensong ulong ba ka sorkar kan sapha pentibet ru idkhat jong ke Village Defence Party minta pagnya phasha ki Khubor nakari ka president ka Draupadi Murmu hagas nginingkong kala pedang ngobha ha ka program at home Harashtrapati Bhavan hagas ngirakhi ya Republic Day ka bahnyo punyo ka balawan ralang ya ki riu pokmat ban pinkut ya ka jirakhi jong gasngi hakadiga sngi laishim benta do mitrang ba do kari Narendra Modi u Vice President John Kari u CP Radhakrishnan u President John European Council u Antonio Costa ka President John European Commission ka Ursula von der Leyen bat ki wepar ki kendrem ki lenda kinong tre bang Kylleng kari klasange terekam hagas ngi baar bandawa ya ka sorkar bakan pentrekam no mardor ikajinga shuti ka man gasngi sejan Kiri kajing ki jong kinong tre bang kalawan ra ru e kajing thot haga tre kam tre jam haga jing thap pisa ba kajing sei pisa jong ki pan ba ka division bench jong ka ying bishar Madras High Court haga sngi baar kal ai lat e kajing ujor blamudoi daga Central Board of Film Certification ban bo sharot e kajing batha jong we nong bishar
kabla hukum ban ai mardor yaka jingpin scam yaka plim jana nayagan bala agda uvj kajing keno syara bor iwi kunlung kentei padang syukha hajarkan ha hazaribat district kelapau bakadai ka kamthok baka Khubor ke basyu thau lai thu kibor penyai ke hospital kibor penyai lalap ba ikhulung imshim la syara bor hendai de kimi kipa kibla deno ai nama kajing ma de kajing kerduk pisa ke bajur syibapalat kibor penyai jong ka Brihan Mumbai Municipal Corporation Disaster Management Cell kale thu ba nyongut kibru klamen saw na kajing bethe jong gas cylinder haka thai malat Mumbai haka step jong kasngi ba namar kajing hap yor ka bajur bah haka kasngi ba ya ke surak ba Hasrinagar jamu la haban khang na kabenta kelit kawan kat ba borok Kylleng sun ki behermin step na Hasrinagar International Airport la haban pensengena ka company operating base jong ka Assam Rifle ke badan ha Changlang district Arunachal Pradesh la sha sendet kuli hakile no hagas giningko hagani ke jingja klami ru ke jinget her kuli ke bajur bha lai tho ki bo sarkar minta patunya phai sigi Khubor na Kylleng ke ke Pyrthei umid rang ba do keri Narendra Modi hakas ngi baar lapen benai ke jing sesa sekolah jong ke free trade agreement hapadeng ke India ba ke European Union dak bapen kesan ba ke jing Kyllalyngkot kan thau ki lat ki lenti ke bethemai na ke benda ki kam khayi ki nong thit nong pet ba ki nong trei ki betebet ka President jong European Commission ke Ursula von der Leyen hakas ngi baar lapen mena Eka jing job halo ke jing stoi ke free trade agreement hapadeng ke India bat ke European Commission da ka bakadau eka jing stoi kum ke kemi jang barok ke jing kran ke India ranya chakmat ban wanra eka jing Kyllalyngkot hakam yadari bat ka khayi pateng bat ke European Union kat ba ka kin hon ba kli do jang ke European Union klapin long eka jing kran bat menteri katran yadari Rajnath Singh New Delhi hakas ngi ba ke India bat Secretary General ka United Nations Antonio Guterres klakintu banwanra yakajing penthama yakajing trekam jong ka Security Council President Representative jong ka India upi Harish Ulaong bagajing penthama ka long ban pendrung yaki permanent member ki balak banshna yaki an ka Pyrthei ki sipai ke Sudan ki Ulaong bag sipai jong ki klarung shanong ba dealing ke badan Sheikh Binta Bashathi Hadir meglapen praya ke jengker belane palat la Arsenal de sipai ka paramilitary rapid support forces but ke Sudan People's Liberation Movement not de sipai ke Pakistan ke belak kerpat ban pinkut no ya ke operation Sindur lapen pau ke India ha ke Security Council jong ke United Nation ke India ke lapen ken mau ya ke Security Council da ke bekentat ke jing no bakaran ke jingwan tuklar jong gibor ki banamba Ka White House kelapin pau kum ke jingjop ke bakrau ha kaliang ke policy bari ha Middle East da ke bakedau ya ke jingwan pai biang jong gijiu ki blasha rabor senang ba Gaza ba ke jing thau ya ke lat trekam bethamai jong ke Pyrthei ban krishan ya ke jingtei thamai hadien kathama ka Amerika kalong babenta lapin pai biang ya ke met yap jong gijiu ki blasha rabor cha Gaza ha ba ki he officer ke Amerika klabatai kum ka sinjam bakongsan ha ke jing pinsange ya ka thma bat plilat ya ke jingkran lo ka benta ka bod ka pinne jimot ha ka jing sinshar bat ka jingte thmai biang ya ka Gaza ka White House ke thu ba President Donald Trump udang don benta bah ha ke jing persang ban pinkut no ya ka thma ha padeng ka Russia bat ka Ukraine wala kam padan ke jingkran halo kani pada President ka Russia Vladimir Putin Dikit lagi Khubor hakimat kimat daga zanmir Khubor